Ni Kati Breaks ababyeyi. Uragenda n'iki? Twari tuje gushaka ubutunzi babyeyi. Hano ndababona. Ndimo ndabareba. Ubutunzi bwanyu ndabubona hano. Ariko kugira ngo mububone ni ukugendera kuri izi kondisiyo. Yego babyeyi. Wowe ugomba kumara icyumweru kimwe udakora kuri telefone yawe. Yego babyeyi. Wamara icyo cyumweru nabwo ubwo butunzi uzabubona. Yego babyeyi. Nutabikora kandi abakurambere banjye bazakujyana umuntu umukunda cyane. Umuntu ukunda cyane rwose. Murakoze babyeyi. Ngani mugende nimubyubahiriza muzabona. Umva man, akira telefone yawe wansigiye ngo nyigucaje ingenda ndabona yuzuye. Yesu! Oya rwose oya. Iyo nza kumenya ko bizagenda gutya ntabwo ari njye uba warabaye umugore wawe. Oya ubundi kuki wankunze? Ibi ni ibiki koko? Ntabwo nabishaka rwose no kuri yinagiye. Oya ntabwo bishoboka. Oya ntabwo bishoboka. Gusa kuki wabyemeye kandi bari babikubujije ko? Ubuse basi ndapfa gute? Ndapfa gute? Gutya se? Gutya? Oya gutya ndapfa gutya. Gusa ntabwo nakumva ukuntu ugiye kukubura. Ntabwo wansiga. Nese sheri, upfuye utitabye na telefone yawe basi sheri byuko wongere witabe telefone yawe. Allo? Oui. Ntabwo wakemera ibibaye. Umukozi wanjye arapfuye. Ngo umukozi